У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Сьогодні Святий Костел католицький успоминає святого Станіслава, біскупа і мученика. Інтенція этой святой мши молимся за померлого Вацлава Копач, 30-й день після смерті. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному, Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, деля Твоей хвалы, святый бискуп Станислав загинув от меча переследовальников. През Його заступництва учини, каб ми були моцними у вірі і заховували її до смерті. Праз Пана нашого Ісуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе, і володарить у єдності Духа Святого Бог, раз усе веки вечные. Амен. Дайте. Читання книги «Дзеяў апосталаў». У тыя дні Павел, паслаўшы з Мілету ў Эфес, паклікаў старэйшых касцёла. А калі яны прыйшлі да яго, сказаў ім: «Пільнуйце сябе і ўвесь статак, у якім Дух Святы паставіў вас біскупамі, каб вы пасвілі касцёл Божы, які ён прыдбаў уласнай крывёй. Ведаю, што пасля майго адыходу увойдуць да вас ваўкі лютыя, якія не пашкадуюць статка. І з вас саміх паўстануць людзі, якія будуць казаць падступна, каб пацягнуць за сабою вучняў. Таму чувайце, памятаючы, што я 3 гады ў дзень і ўначы не пераставаў вучыць кожнага з вас са слязьмі. А сёння даручаю вас Богу і слову ягонай ласкі, які можа збудаваць і даць спадчыну між усіх асвечаных». І сказаўшы гэта, ён укленчыў і маліўся разам з усімі імі. Гэта Слова Божае. Усклікай Пану, уся земля, усклікай Пану, уся земля, усклікай Пану, уся земля, з радостю служыце Пану, станьте перад Яго аблічча з радасным спевам. Усклікай Пану, уся земля. Ведайце, што Пан ёсць Богам, Ён стварыў нас і мы ягоныя, мы Яго народ, і авечкі ягонай паствы. Усклікай вон, уся земля, бо Пан ёсць добры, навеки ягоная милосердность и верность Яго
z pokolenia w pokolenie. Usklикай Пану, уся земля. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастир, кажа Пан, и ведаю овечек моих, а мои ведают мяне. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Ісус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок, а наймит і не пастир, якому не належать овечки. Коли бачиш, що приходить вовк, кидає овечок і утікає, а вовк хапає і розганяє їх. Утікає, бо він наймит і не клопотиться про овечок. Я, добрий пастир, ведаю своїх, а моє ведають мене, як мене ведає Отець, і я ведаю Отця. І життя своє віддаю за овечок. Ёсць у мяне іншыя авечкі, якія не з гэтага двара. І гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас мой. І будзе адзін статак і адзін пастыр. Гэта слова Пана. Про заступництво святого Станислава, бискупа и мученика, вознесем до Бога наши молитвы. Молимся за святый костел, кабы он вел всех своих детей до дому Отца. Тебе просим. Молимся за святаров и консекрованных особов, каб по прикладе святого Станислава яны мужно вызнавали свою веру и взрастали у святости. Тебе просим. Молимся за тых, хто знаходзіцца пад уладаю злога духа, каб яны сустрэлі людзей, якія дапамогуць ім моцаю Хрыста. Цябе просім. Молимся за тых, хто стаіць на парозе вечнасці, каб яны адыходзілі з гэтага свету паяднаныя з Богом. Цябе просім. Прашу Бога таксама аб радасць вечнага жыцця для Копач Вацлава. Цябе просім. Молюся і аддаю милосердности Божией людей несправедливо осудженных, покрывдженных, тяжко невылечально хворых. Тебе просим. Молюся і прошу Бога Всемогутного таксама за всіх наших ахвярадаўцаў. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб Божие Слово и святая коммуния были для нас сапраўдным штодзённым хлебом. Тебе просим. Боже, почуй наши молитвы, которые мы сегодня возносим до Тебе праз Христа, Пана нашего. Аминь.
Благословен Ты, Боже. Прими, Пане Боже, нас, які стоїм перед Тобою, духу покори, со скрухою серця наших віри, яку ще не складаємо, хай буде Тобі да сподобно. Брати і сестри, щоб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Всемогутним. Спрадвечный Боже, прими ахвяру, примирение и хвалы, якую мы складаем Твои величи, во успомин святого мученика Станислава. Нехай вона принесе нам пробачення грехов і навчить нас завсёды складати Тобі щирую подяку праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годнага та і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старога запавету, аддаючы сябе. Дзеля нашага збаўлення сам стаў святаром, алтаром і агнём ахвярным. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа. А хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы: святы. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Ісуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Ісуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсце, і чакаючы другого прыйсця з падзякай, складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юсафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам, благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу.
Просім Цябе, Пане, нехай гэтая ахвяра наша паяднання прынясе ўсяму свету. Супакой і збаўлення, будь ласкавы мацаваць у веры, любові, касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугою Твоим папам нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенством, усім народом Тобой откупленым. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всех, кто в ласце Твоей дышал з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана наша, праз яко даруєш свету всякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе Тебе, Боже Отче всемогутний. У єдності Духа Святого вся пошана і хвала праз усі віки вічні. Амен. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: Отче наш. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дні наші. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твой. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи мне, зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей. Одарить его супокоем и едностью, ки живеш и володариш на веки вічні. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то застанецца адно, калі ж памрэ, прынясе багаты плён. Алілюя.
Молимся. Всемогутный Боже, мы с радостью приняли Твои небесные дары, даючи пошану святому Станиславу, який пролив кров за віру учеників у Святої Євхаристії, ввіщаючи смерть Твоего Сына. Мы разом со святыми мучениками стали удельниками Его из мертвых повстания и славы, які живе и владарить на веки вечные. Амен. Святый Архангеле Михале, жи нас у змаганні, будь с нам обороною, супроть Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Побіяй.